Nabi sunnah jarata umat tanda mulia, jarata umat tanda mulia. Silaturahim kedua ingat hai bapak berpokoknya babang Nabi Yusuf bertadungkrak tak baca doa, bertadungkrak tak baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi hubungan ayah bandung saudara tak bisa dari kesulitan jarota umat tanda mulia, jarota umat tanda mulia. Orang dan berdua bapakmu yang jaga baca doa, Allahmu pada wahai neraka jika hairatan kita baca, jika hairatan kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saudara risalah Nabi sunnah jarota umat tanda mulia, jarota umat tanda mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saudara risalah Nabi sunnah jarota umat tanda mulia, jarota umat tanda mulia.